Okay, yenshia wo hefa. Anti hefa na yenshia. Messi yenshia wo hen. So si yenshia, hefa na yenshia. Ura dem wo hen. Edan be mu na ura. Hwa unim se u provoke me. Unim se o shama bufuo. So before what to yes, so be before me no kasa physical and spiritual. Messi yenshia wo hefa, so wa ben yenshia wo hefa. O de chemba bi a wo sesi a, I will come there. O de cheme hefa na wo sesi a, sama ma hono ma call radio stations na catch the Ghana phone nyina so Owusu Bempah e fake. Chemba bi a wo sesi a, I will come there. Hefa na wo. Huh? Hefa na wo. Chemba bi a wo. Wo ye Bempah power so wo power. Chemba bi a wo. Mo la ti bi there. Cheme ufie. Hefa na pesi yeshia. Chemba bi a yeshia. Chemba wa ufie. Yeshia wo hefa. E do yeshia wo wa. Hefa. Eti yenshia ho sesi a. Didn't na pese mebo entu pese yenshia mo me ma soro. Time bang. Yenshia ho time bang. Yenshia ho num time bang time mame time. Yeah, mame me say mame time yenshia ho num time bang. Me say you see yenshia ma soro mame time. Me say time ben na yenshia wo ma soro ho no. About 5 be shia ho. Me go so frɛ DJ presenters for bi. 80 yenshia o me ma soro compound on 5 p.m. and 5 o'clock. Frɛ press for me so me frɛ. Me frɛ press for wo frɛ wo mo. Yenshia on 5 o'clock. Say yeshia e de na ubetimi aye. So wa ben utimi sɛ nkom na wo yewu. Oh, baby o. Me kan sa so obi shankom, me kan sa me shankom obi wo. O mom now say, me wura o wen. O mom now say, se me se me ya powerful yenshia. Enyo na kan sa. Enti ne yenshia, nti yeshia no ahwese ma ben ampa na meboa. Which one me yare oda pa ho a. Tie me. Hey, men smart. Wo si yenshiam 5 o'clock no na adi kaka si yenshiam. So yeshiam na eden na wo beye. Yeshiam na den na wo pesesi. Enti yenshiam kake. Yenshiam na ma kan se. Obeti abon pai man se bi afu mi anan. Dabi enya no ni case no. Na me fi sa wo say wo power. Enti yenshiam okay, so 5 p.m. yeshia meboa. We see yeshia 5. Se me draw 5 o'clock now one me. Okay, and you about 5 yeshia mo me ma sorry ho 5 o'clock. And then 5 p.m. ana meboa. Yeshia mo me ma sorry ho 5 o'clock. Ana meboa. 5 o'clock. Me that's it. Bye bye. Okay, yenshia wo hefa. Anti hefa na yenshia. Messi yenshia wo hen. So si yenshia, hefa na yenshia. Ura dem wo hen. Edan be mu na ura. Unim se u provoke me. Unim se o shama bufuo. So before what to yes, so be before me no kasa physical and spiritual. Messi yenshia wo hefa, so wa ben yenshia wo hefa.
Would you tell baby I was here? I will come there. Would you tell me if I was here? Some mahonoma call radio stations na catch a gun of phone and Owusu Bempah fake. Tell baby I was here. I will come there. If I know. Huh? If I know. Tell baby away. Oh, yeah, Bema power so power. Tell baby awo. Tell me Ufi. Interesting. And Ebusanfo, we've been able to authenticate Papa reason for coming, as presented earlier on by Apostle General Nana Edu Beche. I think we're joining here, yet a glorious word Power Ministries International as our compound is so. Maybe as our church member, we say, and then you read Papa Namani and Neha. As I'm crona being a Bisa and Osofo Beche didn't come by money. And who recordings? And now, your boy, you know, Papa, wa with the Obequano, no, Papa, more journey brain. May Jones was awful. A penny for the Christian period. Now, you walk across lockdown, you buy your name, ban on social gathering by and tell whom wa. And you know, be piano, and Papa, and near your bonuses here, a nasem. A near. Na a common a chassis saying and a bedroom baby. Yeti, You made us say, sir. A do 10 beer. Ayana, your uncle Phoebe was as you say, so. Omobo 10 in an son best say in Nipa. Or did I no best say, okay. Osofo bi a yesi a friend of Obotan, me kra me hu ne da, me fam me ni se hu ne se da. Na sa Obotan no some years ni. Ordinary esi me so. Me nim ne da. Me hia ne ba bia kra da. Na ba bia o come some air radio stations. For so many years me fi no. O say me mako India. And I'm a powers every India. Na me ko India ekoko J powers parrots enko. Na sa parrots no na ma me power. Ema me the prophesy. Na se me prophesy efo obi hu so obewu. Na wo san ni pakro no. Wanya careful na me ma soma parrots no. No o ma ba bikum. But me Osofo me ko India da in my life. Enakra me ne kasa. Osi me kotena US for two good years. Me ko US. Enko di 2 months krada. Osi me ko US akotena num 2 years. Na me free US ene ko India. Em se boy no onim sama okeka no. Because Osofo we Ghana ni na kuta Ghana visa na de ko America untimi nko India embassy ewo US enkonkoji India visa emfa ntu kwan enko India ya beka cho se bra Ghana ukrom na beje visa na fa ko India eti sasem no kro kan no kra kire se boy no waboni tim no keka nsem okeka no enkwa omo mi fie parrot omo mi fie even omomro 10 kromomro eso se ohuni se enkwa omi fie no ami ko India ko form no omo ye 33 o se me ma build altar e wo me fie ma so me te se me fie me bedroom ma build altar e wo ho enti me pese sa boy no ka media fo nyina di akire na ye ko me fie na ye ko room by room na ye hwese me ma build altar bi o mi fie a na ye kan parrot o mo mi fie se bebru 10 mpa enti mi ma hu se why na dwene so opeso o se me ana se mi nim die enti a okeka san nsem no ono na keka nsem ma Osofo Sam Kranchiankra ekofa ne nsem ni bi ebi gya na so dem ekasetia me indirectly me de asem no me koka kire Archbishop no eyesa Obotan na eti enne
minyane number na me ansana meye bibi no medical frɛ wo Osofo na nkasa me frɛ nam so Osofo me ne fam Owusu Bempah no na mate sɛ okeka me ho nsɛm sɛ me makɔ India me nkɔ India da na ase mi fie parrot onom 33 enye no kre na den na hu saa de na okeka no ɛna ɔse me kotu no west okan ya ɔse no yɛ okot lodge ɔse no yɛ lodge ni enti ofiri lodge mu no ɛna ɔbɔ mpa ya ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ nkɔpɛ sɛ nkɔ ne Archbishop Nicholas Duncan Williams ɛkɔkɔ yɛ adwuma ɔkɔkɔ hyɛ n'ase na nadwo no ɔso dae no akɔ Archbishop fie ne na kɔ akɔtena Archbishop ne hall ɔhu sɛ Archbishop pie no ɔhu sɛ dwarfs atwa Archbishop ho ahyia enti ɛhɔ na Nyame kasa kyerɛ ne sɛ Archbishop ne mfiri ɔno Awurade wahu dwarfs na atwa no ho ahyia ne nti memfa ne nya wagya enti na ne tiye no ɔso da wodin no ɔse ɛne saa de a another man of God a me gini tum sɛ wɔyɛ powerful ɛwɔ Ghana hanom ɛyɛ Owusu Bempah enti saa de ne mɛkɔ akɔfo Owusu Bempah ɛyɛ me spiritual father enti ɔse no so ɔkɔda ya na dwo dae ɛna Nyame kasa kyerɛ ne sɛ me mako India ɔse Nyame ne kasa kyerɛ no sɛ me mako India akwaji powers ɛyɛ parrots edo maba Ghana ha na no na me de yɛ asɔre ne nsɛnkyerɛne na Nyame kasa kyerɛ sɛ me fie me bedroom ma build altar bi o me bedroom na Nyame kasa kyerɛ sɛ me hyɛ nkom so obi bewu na sɛ nipa kro no anwu a na me masoma parrot no makɔ akɔkum nipa no eti ma yɛ saa de kunkum krofo pi na me kra na me kum vice president ex vice president pakwasi misata okay we nyina nam say Osofo we are normal there we are sure say you can we are correct so si Nyame na kasa kyerɛ de nya Nyame no o ye fake because me nko India da me passport ho honom opa ye nko India embassy ne nko hwɛ records ho honom sɛ me maba India embassy mpoda me nancy India da in my life parrot ewo me fie madam fie fen Isaac or South Africa ono ene de parrot no bre me otonto parrots ene doves ene niema beautiful ones ena man bi ye fen mi Sasaki owo jolu ono so tonton parrots ene birds ena me kokoto parrot no ba ko firi ne ho ena me ko US ena me ne minuanom ya call shop bim ene ya hu parrot fe pa mu afa ena me to bi na me de ba Ghana ha eti so aka se me mako India ena makwakoto makwakwaji tumi bi a parrot na je centro na wuta because uba me fie a dogs ewo ho ena uba me fie a ubehunu doves pigeons ewo ho those days no kra na mo peacocks yeah. Oh me fie na senya kra na tu awu enti no mani gemu aho na o kana me hu se no akwa bi yeso ye shake bibi shake ya shamuna so couple adomo chiri program so koka say me assembly te se ma senso moa parrot ne ka so obi a senso moa parrot ne nkire se eye ne tumi on sa de no ana ono square kan say eti parrot e wo me fie 30 but ono kro boa parrot e wo me fie enu 30 20 mpoe parrot e wo me fie 12 kro mu nduru wo kan me be 8 anana na se 10 abro so kra no e na 10 oh because Mr. Saki there baako ana Isaac brother Isaac the odi free South Africa bre me no so baako ana me call US ana me koto me ensa free ho ana man bi ono so bre me parrots ni bi ono na de peacocks no e baaye ana me toye me ana me toye etinya India ana me kokoto anasa me kofa powers a parrots ana o ka kire me se o da me se me si me firi Nyankopon me pa me anhia ana me pa me hyam dem 3 days ono so be hyane dem 3 days na obema me o se obebubu me anam ka kire Osofo
and them 3 days na wa now see yen shia de and yen kan yen ne sesi amom and no see no problem and I'm seeing ti tambe and no say enne ya and I'm so nkyerem baby a owo na yen shia and no say sa me pa masor compound ha no memra ha no free media for no ma ba ha no baba be prove ama Ghana fo nyina o say me be a fake na sa me mitimi tia ne nsam na sa bibia anyame a me hunu se ono so e fake na me say oh fine no problem ene ye nhia ano se sa me so me tia ne nsam na won bu ahwefoma na se wan twa ahwefoma me so me ye fake and I'm say no problem me dia me nka se me wa powers oh na se wo powers oh na se me Owusu Bempah me ye fake me makwa US 2 good years me change members na nim say me ntu kwan konya 2 years da me tu kwan match kura 1 month match kura 1 month etidi entina wu twantro e de to me so eti me hunu se Osofo ida san krofo bi na abɔ ne pass o me go Owusu Bempah ni mase no start sa de na che baby obegina bia baby obetena bia Owusu Bempah ena odie sunsumpone na eye asori obusa ne se eye den na ho Owusu Bempah ko India na okoje ne powers afei nansi ye show a me ka se me nko India da em so ohui because eba YouTube entu ohun sa fa me nko India da no wasesa na no se spiritual me call spiritual India na minim se spiritual India so asase so dia can tell ene one me kasa no o se nyame kasa kire se me kotena US 2 good years na me free US ene ko India me wo US ena me koje India visa na me ko India na me say brother you are lying you are a liar eti minu asa me ba hanama abrantie bi na so ya Osofo na fe no Obotan no ono ne true challenge so the media for ba ha na se me ma ha amehia na che se me ye fake ni suro no na che se nya nyame na di me ye adwuma me taking it serious because so the media for di na chi enti so me hunu se ma na se media for ne banam ni yarma abrantie Obotan ya be ka se won se Owusu Bempah ye fake me kan so amra wo suro nti wa ama enu nti na papa pani ate se me metutu mi na ba han ma na jo sa wo se 5 ama 5 kra enam duru ha obeba ye frɛ no se ne mpanifo atunufu se ma oma wo ma me ma se traffic ma ba be duru ha fra se we na wo keka ye beba ho eti papa nti se ye hu ananwumre e wa ha na eye ene na ye boye no ene se de sofo bechi ekiremu no enu anti na oba ye na oba ye ntuso oni ha o because ya ha no ye wo ebo 3 no obi eni ebo 4 no obi eni akopem se mo ba ye ena mo ba nsu ene mo ana wa obi anso so mai ono aso na ma me time 5 o'clock nya me kra me busa no several times a time bay eno say 5 o'clock na me repeat man no say o say 5 p.m. ye ne o say yes enne 5 p.m. papa say be ya sa na ma we enkoso na obi try to be ride on your back na odi am making name nti meba wo ho na maba beje o last words say we na wetutu nan efiri agirenga no atoto traffic mu aba bedru ha say ya wa ma no edin na wo de beye no na se obi nso so hwe na so office on nso betumi aye bi na se ya no mbeye na o mbetu se bi wo tu efiri bebia wo aba na wo mo ma ede na bekọ sa nipa no so beche chief papa ba na mo kan entourage no beche sa Obotan we unim no and for how long na we hu se waka papa ho asem I think say Kobe say roughly 2 to 3 years be on social media so and what happens say and maybe only Daddy Fred a program and Daddy Fred let him say when you guest to be obeka papa asem which I thought say it was a wise move as a blogger into no person committee nsem no minchwanu wo ka say ya mame enji Obotan number on from the technical na me frɛ no because they nim afino maboya man nti we also want to find out to say a journalist ni bi see it is on the journalist ba nti papa mbehia no papa ba nti ono ewen nti mra wo ka say ya se me sorry anya say bia me yumu me so me try say menya na why okay so you can go ahead nti for 3 years ni Daddy Fred program so na me call ye nti me call ye no okasa wie ye no placing allegations say baako papa ko India da number 2 or parrot baako 33 ena ebiem no
papa altar one dem te me call program ne so no na papa ka say me say or ka spiritual India the man the spiritual India ne be mu ne say me call program ne so na me ma daddy Fred aso te say papa passport wo ho ene ebetumi akọ Indian embassy akobisa say anye bia no papa for plane afa ho no da so okọ India na that time na ono eko offline enti na me kra me kan wo program ne so say omo hwe say oba won se ne to dead no afọ beba be ka say India no na enye hunam but eye sumsum ade enti no eye ade a watena media no so aye for some time and we believe say eye nkofo bi na sanachi omo pia na say ombeye sa ade no because what try so better ni see papa image for a very long time but oya enye adwuma tambia no program bi obekoso bia no obewie na menso me wo ho either say be live video e dey counter the all can am obi ehun say wo twa ntro ana say ebeko program no so am obi ehun say the all can no enye no kore na eye nkontompu na efie nura besi saa time we obi one na kase bia no odane na no esesa na no ni nsem okakra no enye consistent ye wo no ne voice craft no okase osre enye ade papa asem kra no obesan ka biem enti osan ka se one papa pese hia na ehuru se ampa wa ben no na fe esan so eye me wanwa na before achieve bebe mu no yenim so baby se papa se ede na papa pese ode ye no ye nim the next line and then the next action but what we want him to understand say baby obeko bia no se wankoka no kra wo ha na de beba na wo so ne ye wo honom because baby obenam bia na yenim baby a woko yenim ni movement bia enye threatening but yenim so call radio stations upon radio stations and wa boni timu po say obegu papa ni mu ase which we will not allow that and until you buy any no it's unfortunate say ye hu no wa ha e bia no nam kwan so eba enti for 3 solid years ni and what try so be dainty papa image na enye possible and the chief will be somewhere. Thank you, sir. So Nana Krobia chief from Abosu kan to Ajirengano from Ajirengano to Odoko na nipentia o se mumra ha no maba oni ha chief meda wasena mache ahwefo nyina aya na sometimes no emse nkofo bi hu apostle ties Owusu Bempah say em say ebia sebe no oya akola ketewa bi anaso oye bibi ketewa bi abetimi agoro no ho na menim abrante no metie no radio station bi okumase a om say ye Enhira FM na chief utie ni nkasa ye mo woka nyina na metim say one eye common nibre ena ode ye saade no ena utimi hu so say enkofo pese eye bibi te say counter attack ya ka obi de etie mpo bi no be kaso fo Owusu Bempah de but ade no mo ye no enya de say chief ebefa because obi biara ya kana sem wona tu bi no watimi akọ challenge sa asema mo kana nya no kore papa bo papa din wo ba bia so mfiri nyame papa beba ho etiro omunya we say omunia ma no o ma hyehyede agu apa so say ye po obi na abe ye counter attack na no so abe ye dwa na abekata obi de obi expose so a ekoso no enya de say be ye adwuma obotan kotena obotan no owo article article na no owo article sa o de papa din enya na get it to be 3 years ni baby obetena bia no so for Owusu Bempah ko India so for Owusu Bempah ko India so for Owusu Bempah ko India na me pese me busa se afere India na papa busa bi se India na ebi wo hunhum ana chief but asa ne ekoso no ya ade bia abaye te se Ghana no minim ne ekoso because timi ma papa panimu te se papa etu ni na de ba de bia me kase papa ye kase religious leader papa ye leader wo ye leader ye ba prophetic ewo oman mu ni wiase nyina wo ye leader e ma the prophetic voice eti onye ni paketwa a obi asore a na so pese ogro no ho obi asore no pese o kan sem bia keke but this time around no I think says of pompo and take sa brand away honor ne mampo be taking it on that one there we are sorry him say papompo yes oh so for the anya hwe ye nyama nka ye be taking on ye be taking no enye se bia ye threaten o se bia bet ye de ne be famra kwa so se emra o man mu dia untimi nka asem emfo obi ho na unko just like that say owo altar e ne de owo enko say ye de media be kofie ho papa de bia be hwem ye be kan enko no ofie ho no se woni concrete evidence de all kan no en wasama papa aseni fuwa am ye di na chia sa betena ase abra wa mana
emra ni bedi wonderful so na nakro bia nso so ne chine no me be course of matata but before that no emra na so for edu bechi ekata no me excuse him say I wanted to call him now I'm finding out from him say this is what we have heard say was through challenge ama Apostle Dr. Isaac Owusu Bempah say o person in meeting on one share venue say omunhia ewo glorious word asoria 5 p.m. ye wa ha papa ba na ono no wen entimene Obotan so kasai menene kasai no just a while ago response minya ye ni menene nkomo no se ne ko ne kasai Obotan the budget family kwame amo mene Obotan ne kasai Obotan yo so bo tenya ne ntese and now to challenge myself for Owusu Bempah say kamunsia wo na asori ho afedi aye afedi aye hello afedi otimenka enkoye jina yi kakara medina yi kakara aye aye makasa aye afedi otimenka afedi aye kakara good yenyanintie bloggers yenyanintie say enne what to challenge amaso for Owusu Bempah say onhia wo na asori ho ntie ba ha ya be nso for Owusu Bempah wa na wo na ye twen o tambe na wo ba bato ola ni mo je na Owusu Bempah me pese maybe Osofo Owusu Bempah on ko bia bi oh adentra say wa na wo munhia ama bloggers aba pese menen meddi on ko bia da no mo ntabi na kaya me pese meddi on ko bia oh da bi yendi ne wo nkomo say elia on wa ka kire say oma munhia ana yete ye ne yaba ho oh da bi na say yento say na o ka say munhia na ube prove a kire ne say onfrurade empo ka say o di media for be kan ho aba ana sia me me sia ke kesem otumi na me yare na da me dile tia so no sa na kan nga ta be na be furu power oh okay and na so no wa ba no ntiko o twen na dia nka o ka se mo be no ono wa fla ma ka che se be bari fo se ma me na wunya simple oh na mo ni be to papa na ayeye papa pacho beto aso aha no boa me pacho on frame me bia nka nchem se ne mpanifo se mo ma papa pacho meba on pese yetie me ne no ekasa ye no na ebeko na wieye no ensem bia no ka na no ehye minya ya nka memmo oh boni nyina me no wan kan kire me se ne mpanifo bi na kasa am so ne asofi mu bi na kasa ye papa de eti asofi no bi kra na ka kire me se ono se ne mpanifo bi se mo ma tu se me kasa nkra me kan en papa so mama bedru aroma wi a wo so mpanifo si bi se memma pacho yo enti ye betie sadam ne kasa ye boni nyina wo de boni nyina se mo kan nyina bo good ya wa bia na ye Owusu Bempah Owusu Bempah baba wa fla ma ka che se be bari fo se ma me na wunya simple oh na mo ni be to papa na ayeye ya wa bia na ye Owusu Bempah oh da bi o senior say one what to preja ne say nsia ana da bi tia mu nsia na wo wa kire mu nsia wo say odo nsa be ma na wo nsia wo nsam na de be si ensi da bi na da na wa ma say ya aba ya twen o na da na mpanimfo no mo nam no wendi kan bi so mansa na wo tu preja no oh na inti Obotan all right enti ahana okate ko no
Did say I called him a while ago to find out say anope Osofo Owusu Bempah no wakasa. O say I ono wakasa. O ka say munhia. Afi dia wo say umpenimfo say men ni Osofo Owusu Bempah nhia. Papa pacho me ba otuto but some matata. Try cross. Share. Osofo uti. Papa pacho me tie. Sa Obotan no say me minim nyansa. Once onu didi matem. Na me pacho o say oya sofketo Obotan no so ade because me hwe picture na unso. Me hwe picture we pani. Ebi kra na me che no kra ebi kakra bi hwe. Na wo unim sanka ma maso a anka me sure say obetimi amankrofobia beteta ha. Mama obetimi aseda ni media phobia aseda benante hanom. Onsa. Now what they approve afobos next time okotra ba bi o say Owusu Bempah no kra no. Mimi so onfiri nyame. Ebre bi kra me ka so omi anhia. Na me ma no hu so onfiri nyame no wa ma. Ebi na Osofo ayiye no Sofo yi obinim. O ka so obinim. Saa no obinim. E ka kire me say me say nyame sa o me so a me pa me anhia. Ode ne ntaman bonkum be bomi atofo makume. Ah o ma me papa pani atisa me. Me call Happy FM. Ono na ka se show Happy FM. Me call ya obi ni mama. No obi ni mo ya lucky ne wife no e na me de mani tu nanim. Ne wife no kanya no wife na ohu. Ah Ghana ha no em say nkrofo fa say aso Owusu Bempah ya akwala ketua bi. Hwe Obotan wonya me classmate o. Me no anko school ba ko. Ana sabi me nkan wasem o ba bi ada because me nimo. Etimi nyina ba bi nsa because I don't know you. 3 good years ni na waka me ho sam sa wo ya me few. This time me benya ho time. Radio station bia be ko bia me ba ho. Woni ma dia me me hwe akwa we me report no. Na mema me lawyer A7 no court ayi. Because who did me matem? Mimi ni di watem didi matem. Se mimi nim nyansa. Me hwe ochina de nkrofo beka afasa issue we ho. Radio bia be ko so bia I will come there. TV bia be ko so bia me ba ho. Market Ura TV station bia be ko bia me Owusu Bempah me ba ho. Agese minim, agese mante. Say dey make out ma say. Na me ba ho no ma me no mienu na prove ba bia me ko India. Nature all takra ma build wo me fie. Me nya Osofo fake fo ni bi o. O na wo ofra ho Osofo na koji ndo na kotitu ndo. Wa na wo kan wasem o. Me Owusu Bempah me nko ndo so da o. Me nya Peter me nya bi so da. Me nya fake Osofo. Me ne nkrofo hihye ho nya azan miracles. Ma Osofo ya me witness. Me nya akwala me starting nyame adwuma na me sua na me de anyina be do this time. Untimi megu me hu fi. So obi akwotron ma na ye sha Osofo na we eto so pese ososo odi gidin. Eto odi me din ba gidin. Eba fro odi di matem. O se me nim nyansa. My God. Hwe sa asem we ho. Momfanto mamu dileti mamu mani mfiri ade no so. Baby abe ko bia mebo no akire me nyansa na minim na mama de nyansa awura me tirim. I'm telling you. Na me panipo be frame aka chem so Owusu Bempah twa so. Me panipo be frame aka kire me. Oh, obi tini baby a na musu Sofo meeting baby me nkan 3 good years ni o. On said yo ya me nyina pani bia ma out emeka senchen so onya de o ye no. Media bloggers obi ani hon ma wawan ne boy ne say Sofo Owusu Bempah kana sem sa 3 good years ni on few ti jade wo ye no. Me hu radio, me hu TV bia kasa kire boy ne so onya sa. Me hu man of God bia wakasa kire kwa ne so onya sa. Now, mako India, me no me nyina be ko India embassy. Ni enkonko find out se me mako India embassy okra me nim ho. Indian point embassy me nim ho. Wo so me matra bro kire 2 good years me Owusu Bempah. Mentina bro kire 2 years da. You are a liar. Say enko 33 o mimi fie. About friend one can tell say nimpenimfo atunufo say e ma meeting ne ma so. Oni men kasa am say da broni asofiri bi na kasa enya me. Wo se me kra me kasa ono kra se ne mpenimfo bi atunufo say ma oma. Na wo mpenimfo ni ho e na ka tem say mi hia. Kama maso a ka the same person kokotra radio bi so obekasa an enam ka so Owusu Bempah o mi hia ono na sori kra ono na sori osuro nti wa ma me hia me Obotan anko beka. So matata
my memory was to na mo bi ani na tem mo bi ani emra ye kwa we de ebi afin na obi adwan ne ya enye se na nanke pe na nso so kusi mpie wia ye nya papa se ne ntwetwe nkomo se da ebi anwumre de the prophet show so for na na edu bechi ene empenifo asofo ni papa ebo nkomo ba se benya papa wo glorious ya car park is premises ya anwumre se ya bo nkomo de na ebi si da na ni na ne se obi wa friend ho so for o se ya friend Obotan ena one papa nkomo bom ena no pay o true challenge se papa se o wotumi papa se o ye genuine papa mo munsia ana papa se okay ma yensia ye din kan bosa audio no enkomo no ana no propose ye se on pe baby a se glorious premises ha say ana ono a share ne time 5 p.m. enti ye wa ha na papa e baaye enti bi se na mane a obo Obotan na wo se 5 p.m. papa isia no ha na wo mu improve powers no ono maaye ene se ye kasa me frɛ no a baby ya ba bedru ye me frɛ no no me ne nkomo adentina o se papa emehia no papa ba ono maaye anu yie no na ye boy ya motie no so matata we akoye H0T FM de ni bia na sabe be penalty say na nkrofo nte ase no because ebe de be nwanwa se obeka asema enim me di ka friend na no pay one na kasa me na kasa oh okay ena me ka kire ne se me nim no pa unim no me nim no pa Obotan no unim no me nim no okay enti me ne kasa ena me ka kire ne se me nim no enti me mpese obeka papa Owusu Bempah ho asema e de asem beba enti ehefa India ben eno ne papa call ya enu nti bebi obetena bia oka ena oka kire me so oka kire me se India asem de ye mfa nto nchen na ono no so dae ena ne dae so mu no okopie ye nyina ye papa Archbishop eho Archbishop apie no na amotie di nachi papa Nick enti nyame kasa kire se Archbishop mfiri nyame ena obebo mpa se sisi asofo pani be no mmehye na se ena o se nyame se twa kire ne se omra sofo Owusu Bempah na se ono susu obaaye no ohun se enko ewo ne fie na enko no o hye mpanifo no nkom se ombewu a no wasoma enko ne baako no makwa akokunu mpanifo no enu nti omfiri nyame enti na kire se asofo a ono gi omudi ye se matata hold on hwe Osofo mama me kan se mi na to aso we de kafra ono so ne me kasa no say the same thing o kan o say osun dae no akọ Archbishop fie Archbishop pie no hu sa motia edi Archbishop achi ena Awurade kasa kire nsa Archbishop mfiri onu Nyankopon enti o say na ne tie no obọ mpa ye busa Awurade say nti sofo be na o say Awurade kasa kire ne say muntie ni yo o say Awurade kasa kire nso onko Owusu Bempah ho afa wa o say Awurade say ko sofo Owusu Bempah ho no afa de o san say afa o san so dae a na se nyame no akasa odayem se enko bi 33 o mi fie na enko no mekofo mu free India nya wa na se Nyankopon kasa kiro se brame Owusu Bempah na se nyame na no aye tu ono aka se o pesofo akodi na chi a kosof na akra ba akra nka menye osofo because grami nya so me njija asofo basa on eti sofo o hwa na akwana no yetu wa na se nyame na kasa kiro se ko Owusu Bempah ho afa wa o se nyame o kasa kiro no ono ansa aka kiro se Owusu Bempah a me ya me se koro ho na kwose na se na kwa nyamdwuma awo ne na ase no ono a nyame kuro ya ansa aka kiro se Owusu Bempah ko India kwaje ayi enko na je sa akwa ne small ka no doesn't make sense papa to aso enti na asema meken ono ne me kan se sa na ete dia onka papa Owusu Bempah sem biem enti me ba papa o awie yo ka se yensa mehia one sa ne nkomo e ya nopa ansa na wokọ papa fie sa all right to ka se yensa mra ha 5 na me sa frɛ na me se no bia me no akasa wo so wonka na asem biem yensa mehia 5 ne yenye de eno so opese papa prove power kire ne se wa ben ena me se ben no power na wo ka no ben na mu dia na wo ken o so opese papa so ne sa no twafe ena me ka se ne no mre na ha de ntwanso ye de enye na wa
sɛ wobɛtwa ahwe nko adeɛ yɛbɛboa mo watwa ahwe nti sɛ no ntwa ahwe nti na wo no wo so wo ba deɛ ɛne ɛbra afei yɛbɛduru kwantimfini yɛfrɛ na ɛna me sɛ me ne sɔfo bɛakyi koraa na frɛ na me sɛ yɛbɛduru asɔre ha o na wowɛn ɔse ɔmmra mɛyɛ dɛ ɛna me sɛ bra yɛntwa wo nhwɛ ɔso ɔnya ma ɛtumi sɛ ɔno no ɔdi yɛ ho fɛw kwa wei ne yɛkɔka nkurɔfoɔ se papa no ma ne mmu adeɛ papa no ma no pɛntɔkwa bɛtɛ bɛyɛ nwanwa sɛ wotuu baabi na wonkɔ India da na nam mframa mu sɛ papa yi nam India na hwɛ asɛm kɛseɛ sɛ wo so ɔhyɛ nkɔm wia no asoma ɛnko no na ɔmakɔkum nipa na ɛnko wɔ efie ɔmtumi kum nipa nkɛ bɛba kɛ nsoma ɔmo mɛkum prɛko wa ha ya bɛtena ntontom wɔ mfa so obi ani so na ɛnko ɔmtumi kum nipa wɔ hɔ a ne yɛ sa furi agyenga no abɛtena ntontom a ɛnyɛ no an sɛ yɛsoma baako sɛ ɔmɛkum bi wɔto onyɛ hwee ha yɛka mo yɛnka na mosin nkora ne mu adeɛ bɛde deɛ ɛkɔ so no ɛɛtan ɛnyɛ sɛ wode papa pani bɛsi radio to radio ɛna wakɔ India ɛna ɔmfiri nyame ɛna ɔyɛ ɔkɔt ɛna se basaa yɛbɛyi ano nso so a mosi yɛmu adeɛ nti yɛntena ɔno nsɛ nipa pɔtɔɔ saa ebia ne sɛ yɛaba waame sɛ ne mpanifoɔ sɛ ma ɔma na wonim sɛ wowɔ mpanifoɔ wɔ hɔ a ɛna woama wo mpanifoɔ no amfrɛ na wowofrɛ si yɛ mehyia ni aba betena wo ama sisi ayi kwesi kwada Osofo mo kan se sana Hot FM Dominic abrantie bi ono so kan the same thing ka se me nhia se me se me a genuine man of God that Thursday yen nhia mo ho no be prove am Ghana fo nyina hu se me nya genuine Thursday ni dunia koya ono so ama afa ekohwe ye abrantie yi eba ha be pa me chew do pun kotodwe ma me ka chen se de bi on sorry I'm over palm chow. At any other cost. Papa, wait there, just 1 minute. I mean, call so for Nanedu Betcher, but Papa San Becono. Papa, only say, wait there, Manus is similar to America say you, man can say you have Fatcham say. Only say, Papa, a Fabian to bet me free. Say Nippon Bay side ye way in our Sewa Brenois Daje. Obegu and Muase. Nanny Panasan Bape. Now their channel, inti, and yet deterrent to others. Oh, so for Owusu Bempah. But we do a no, no cry, and I say, eh, the yan say, a children who know a case die. Oh, I believe, sir. And also, and a man for take advantage at the end, maybe our Mode Yameno. Because it's one person, you'll be a Miss Mepe court, Sama, and I can see will be your quarter. I believe Sanka we are to be cat. But me, you'll be our own, Yaminipa. Mimi nim akoma edami mu obi efun me no kaso e sorry me jamaneka e no ne miss me problem minim say problem o say I can't tell we are yes aniama we nyina a ogu manim asi o kire bi o mo so san be pacho it is say no minim bible say wunu afom a no kaso e sorry e ja fache no na every time so a odi che no nyina so ade che ne nipa gu hu fi because sana brand here be say me man 250 million say me ni be gay recently was about abeka say nyame na kasa 5 times say me Owusu Bempah me genuine na me free nyame na asem no kan ni nyina anya no kre ono an e body trim no de asem to Owusu Bempah so look at all these things enu nti no sofo sa obotan no me de me botan nyina ne say me person ko kire me baby kura ohunu India and a parrot na was me koji free India no o me kirem and as altar no see a me fie me bedroom no o me enko yemfa media fo nyina ni achi me bie me bedroom ama media fo na nante me bedroom ahwe baby a room say o me fie nyina me bie me kra me ni room a me shock me kose obompa me nya type nyame nipa me o baby a me bompa o ho me mitimi bompa e o baby a me mitimi na me fie na me bompa baby am timi bompai metimi kam kra metimi bompai me obi a me nhye den twa prayer hours e ma me hu say me bompai 1 hour na say 2 hours me metimi bompai the whole day but obi akra hu say me bompai ubo say me biebie ma no ba na empai bo na me bo enti no so say altar bi o mi fie na me ye hwan na me ye me pa cho o so
Sa Obotan de em se won se me de onu mom ye example. Won se me de onu set example. If you say yes and the bebo, so na beche. Chief. Dear course, do you smell a rat? Chief, before me smelling rat on the crown. You be say Obotan ti asembi. What you me a catch e papa pani say onum nyansa. What there no? Ama na tuka e de aba. Sania me ka se bi a chefa se utim. Sania uhun ade no osumsum. Na wan kan osumsum na be kan honam no. Ye wo brobu ha ye be bu osumsum enso be pie honam. Se odon sa be ko hospital na emu obu. Na o pe proof ba unya proof because a bro no cause osumsum. Ye ready for no. Se unimu nyansa nche obi a wo hu ade sumsum. Ana wo se wo kan honam. Be prove so a o sa ka che papa pani so onimu nyansa. Enti wo so na mo ahwewachi because obia betumi ama beatings bia e be sunsun beatings ye munipa honam And it's our beatings when the police in check. there be unya evidence untumi ntresi ba wo abon sanye makọ widiem ana wo koso unya proof na wo so akọchem se unhu se nkofo bi bu wo sunsun na epie honam ani ọkya nyame adom a wo bekọ ba bia akọkasa se ye nyame pa ye beba ho enti wo dia onimu a fa kokuduo bra yeso ye dia kokuduo be hia wo ho sani etie bia chief ya me kase won ahoden be to asoden enti no enye se ekoye basabasa but ye be ma guy na hu say hwe sa statement no make say papa ni mu nyansa what drive from Ajinga no e dia baha no am say Ghana because e bi mu penifo ntina ma no me aka Ghana no papa nyi chen bebre papa betuma ye obi papa obetuma ye obi nana e bi kro obi enu wa wabo bra e wo busuam e wo no obota busuam te se papa but what me dinatem say onimu nyansa se watu ka aba say asem a wo di ato ne so no omra me yi asem na no dia and yeso be ma na husi yeso enimu nyansa are you ready for that se mama so a ko be sa kwatan radio so aka say yes me de Owusu Bempah say omra ono ana sori na wo be prove na me so me prove nkyere no Owusu Bempah sunti wa ma kasa e na ko de be kwatan radio so na me ka no kra chew e free na me kasa wa hi radio bia ne TV bia ko be ko bia me ko na woni bibi said your Osofo kasa no so spiritual good meme na hunu say me a very good pa makoma emre but wodi me duru level ya wodi me duru me didi watem wo mom se me nim nansa wo mom didi matem ho that's good I believe say Ghana for nyina ate ade we say life I am on fan to YouTube ni Facebook no obi anhwe bi na mommo atem didi no se me nim nansa no mommo no obi antie bi na sa brantie no ye de ye ndidi na tembi me ndidi wa tembi but who ko TV so chine chi o said den yo ubehu me ho na woti ho kasa sa na mapie na mema Ghana fo nyina hunu se wo ye fake me se mema Ghana de besi wo ba bia abekwa kwa show no Ghana fo nyina be so ye fake he de okọ keka nyina oboa akwa wei matresi ni nsam ye okeka eye obo nsam okeka nyina ntro no wotwa wa hu se demon breaker akoka nsam bi wa hu se manas akoka nsam bi ntu o ma ye popular etu ono so pese ono susu ebe popular ni bi eno ono akreti ni nsam ena odi bia keka ho no okwa akokeka he ochina ba bia beko bia meba ho na mi wuro na ahụ manim na betimi akasa from a false prophet men kasa bi so Betty chief we smell a rat because is this sent by Papa's enemies? Yes 100% Papa's enemies because entimi ma say obi be kan sembi na sofo pani mu a enso ka the same and some no ma me ne sofo sam kranchi akra kontokwa no sa Obotan we eno ma me ne sofo sam kranchi akra ekontokwa me papa Victor say free Kumasi fa plane bank na ha hwe sofo Isaac Kwe osofo anyanum buadu omu nyina ba mu bi enemy shiai enemy kasai archbishop menene kasa be twice efa sofo sam kranchi ankra ho na sofo sam kranchi ankra kanya me papa Reverend Victor say na enemy kasai ya ka be ma sofo sam kranchi ankra hu ni say Ghana nyane dia na ka me think ne pa me na hu say yes
Osofo. Papa. Me o de so si minim nyansa is okay. Na Sofo baby obeko bia TV bia ni radio bia because we are meshia wo. Nti you are ready for that. Good. Sofo monkasa. Chief, say before crown here be start no. Papa mabia e wa brochie so. E dey abetu just say this time around papa kasa or the acha it will be obeka papa sema it will be against papa ma the church and papa himself. Not just say papa be to me the acha but asori ma no any abia papa ma mpanimfo bi e wa brochie no enya de ombe pene. Enti no enye to Obotan no so obi bia obekọ akotena wo program so. Papa din aka asem enye no kre no. You would have to answer in court. We know say they are perpetrators of this act. Osofo ni bibi kafrao. Obi beka masama on come with proof. Evidence. So beka me Owusu Bempah masama. Me ka say mo obi anka masama o. Ba wo can come with proof. Ma yan hunu say we me evidence. So for Owusu Bempah ko India. Okoko ye ndro na we ni pictures ni. Say the nkrofo kan e show pictures. Ono abo kan Japan. O kan obi hu asema o show picture. E mo obi ehunu say they all can no kre. O kan so for obi nim de asofo akom de o show pictures. Ebi cry a video, ebi popo ye voices. Ama e prove say the demon breaker no no, the man se ne ka no, the honorable can Japan ka no, o proof. So o proof o mi Owusu Bempah ho a. Obetimi akọ na 2, obetimi akọ Poladmochi program, obetimi akọ GTV, obetimi akọ TV3, baby a ope bia fa me kọ. Ne ko show proof. Na se woni proof, na ka bibi fa mi Owusu Bempah ho because me adia minya bida ni se mekọ bosom so se mekọ akotu aduru na sebe bosom no kura ni aduru no ba bia onyame apagya maduru nda bia meka omukura omuntimi nduru ho ana okot ni sa okot sem na Owusu Bempah okot me okot matidin asumi nim niam akra omuye me read okot book kura da me nim niam akra okot for ye etu Osofo yo mama me fuma no nsi papa dase ti so be che Chief, say papa kasa be bring no. Yen kasa baby or Obotan obi asana me kan. Baby also you smell a rat. Oh yes, in some more kan so for penny bi so aka nsem na sa e wo na show them. And na de ekoso on na 2 na yem mo papa di no say enkofo bi hu nton mo. But we a sign. So for bi officer ya bo di officer o ye genuine no. De papa ye wo say utumi ye bi. De hu say ampasa wo ye genuine. But de kan no ntumi anyi ano. Na wanye bibia me hu dia na say de ka fa ho no. No cre. Entino me chi baby a hear me no be ka say e mo be threatening ni ade da bi ye threatening no say wo nya revelation sunsum e na abeka ho na mu ene yeso ya attack physically e wo sunsum bro bi wo ha e ba wo so a e pie ho na mu say ne wo ka ho nsem ho na mu no saa na be ye entino on hwe ne ho so yie na e be ye a on fa na ni to say obi enu a wegu papa enimu ase a ewie ni yie da hwe Osofo apia na se na sama san be bom omo so witi abapa bia no obanim go as last minute eti ko fa sa advice we a ebeboa no na obi bia so a obe interview no a want me am enough evidence about papa Owusu Bempah no we will know what to do about it because this time around it's not about papa again no afa ekira ko pacho amanfo efe no mbu afupa messages and for sending no so this time around never they will pay and make sure say people are jailed for spilling out lies about Prophetic Owusu Bempah. And the rats, we know them. They should respect themselves. And no mukasi mu ade no. Because sometimes we will not attack mu ayasuma mo no. You be attack the odimachi osuma mo no. And that is when you say ye mu ade. It's your pomocho. Omoma kwan na papa nye na adwuma somdiem. Na onyankopon ene mo nyam ntumi na ye betumi aka no. Beba papa ola kwata kraba. Sof na krobia. Chief. E tin se enugwase eka konkonte bi kan kruma. Se otumi kase kire papa de na obi odi papa echi ba ye bia nsoso. Indirectly no. We do atem on. No baby. Na edua munumpo ne ye ni se na ye dua wuye. Ye de esen ko mfa ye nya twa pampo ne de ode atwetwe ne se o. But on so for be chi kan sem bi. On so ye sua no. Sometimes no utimi so da se be odwonso. Woni betre no odwonso agu kete so. Ano yesusu mo. O so da ye na ba hunam. Se wo odwonso. Woni betre won se wasempa ne so nyina. Eno na asore abuza na ye dai. Sa eno Obotan. So hunu sunsum. Nti wonama
or expect say bibi betimi free na ti aba e na esunsun masem because ade bi cost one chief say we ye suppose Bempah ne church member udo papa no we ye ne ba men tenase because we ni bibi say ya nko ama papa won edumre bi David Mrante no si oluma when old uni Israel nyina kanea say ye bibi yewa Israel kanea na dum etu dia sedem na ye be kwa akoko ama this is the time also be sorry because aso mu do mani asi papa so ase papa yi okoto no yentimi fan target ne ma ne nye yiwo yentimi hu konfo bi obetime PS so suppose Bempah be je dru o me ho na ye hu no obi so say suppose Bempah bo mapo agi misika enti na saa dia yempa konfo bi obetimi ase ne din na tibunim say ye Obotan adwene say manase mu ne demon breaker no say ono kina Japan wo pete millions de ama wo mu enti anano na boys mienu bi o ma twetera mo eno mu gina corner baabi ena ba ko say say ho tera ba no say ene yefo nwo ono aboe yenko ka say sofu ayi say eni bi no Obotan ye no watoto tera mo enti na adwene ye ne say bia me so okotena platform bi so a ono kina Japan be friends ono kina Japan so asem bi o kan ope proof ena ope fact enti no ma on function ni trim say obeba be kan tra na okọ enne on say obi nwa ba asem social media enne obi call remand 2 weeks enti e wo say yesu ya de mu obi a say wo kọ ka asem bi na wonni nyina so say ye de camera ko papa dem na alter bi ansi papa dem a enti Obotan ni gina bia we aya na ye o mu say obetena social media na nkofo be comment Obotan say edu woni ye de wo kọ twini ma obi enu obedi wachi ni wakọ enti wo fa nyensu asem na onsuye nyansa na omana ni na ho na onwunu se eye pani no ne deal no so force Bempah nya abofra bi na da bi ya no medi papa echi ye ko Happy FM obi ni mama ye ko Hot FM Dominic ama enna na ya ba ya nkase ye mu na yeso obi ahonya dimpo na nka ne fie wanya ba bia so antro challenge se ye nsia wo saa se kunkrun we so ye de asem be manya so matata ansa no beba papa wo no emra na okata na wo se Obotan wunnim no waka se Obotan wunnim no we de mamim bisa kakra bi se se na wunnim Obotan a ebra na onnim no na dwunum no boko de enim no de no otum no dem se duro na enya se groto manpower enya mfiri na dwunum e be se kakra wo me nim Obotan me nim no article ena the boys ni nyina enuro boys di na chi nyina ya tete omo nan ya tete omo sisi achi ya tete omo takrama omo ko achi ba bia ena mesana ni sia so wo safi into Obotan de me nim ne pa wo hwe ne niam a wo ye no a mita no ntoche mita de entoche ye de na ni nim de na wo fom wo niam bi ho because me nim onipa bi a wo sakra na wo si nyame na sakra wa o ka onyankopon asem so wo hia barima bi wajewo asa barima na ayi wa firi oniam a ehu nim faso beto wo sakra nkoka sofofoforo bone because sofu na wo koka no bone nya wo ne nenam mana asem uken omo kira sofu a omo ne omo nam omo ne omo aye sofu djuma ne pen enye sofu obi ote ne ba bi a woni no no anwena asem de ato no so and at this time no ye fa sa ne ma no eni agro ye take sa de we serious because e kam akoye se we na sofu ni bi dididi ye twan trontum panifo so ni ye fa enko radio station ni ye fa nko sa nipa ni di ye wi aya ma yeska akoto aduane edi tama nipa ni age ho papa akunta mi bi so na adwene mu asem no we de 1 minute na ye nko papa so ne fa ye nko mo na mra wi ye sense ye tena ha ba no womba akunta na mi bi sense obi a na adwene mu da obi a no enka ode occult ebeto papa so no ko se nko adwene hu se Dominic aka bi pen amfa nti nko mfa baby foforo eno asan so be maintain the same occult allegation no a nkrofo ya but amfa no eno asan so eba ede eno ba be for papa ena de to su minu kena e Facebook kra ke bi enko betumi hide beyond Facebook say why ye proof
but the year 23rd June. So ntinipa bi ye say ya say ye anya ne boapaya na adwene no aka ne kakra. Na me bi so asasem no. De tie ne say o say wi ase ankasa no. Kwase ebu eya. Go nan me tie ne kasa no ne me kasa. O se kwantia nkra jejeje ne videos bebre wa ama ne kapre. O se say tutu say enu ho ani David kabiem o se say o se kwantia nkra ajejeje wa jejeje ne videos ne pictures na ade kapre say wa anya okoy afa ma as a video ne pictures ne nkrofo ho nsem ho nsem etinu tu say ya ma ne kapre no ene ne buafu nde so de na ni brebe so e papa so no jina papa ko so ade asofo kan e serious no bro na sofo pani mu a obi kan sem say who need proof na who yi sa niema no e wo program so ade na what do you stand to gain sa so ye ko kan manfo ntia so sa sofo pani a ene ko bu nkotoje so opacho ama papa sa sofo pani a so no jira na so dem kan say se papa hyenkom bi a no wasoma honhom e papa onze papa tie a ye mpese ye bubefu mo but se omo njai do mo ye na we mu ye papa ye mu papa e ja honhom na no waka se papa hyenkom anu asoma jama enu na yes, ya ka kire ne say e won recording ni oso ko gidi sika ama papa ne ma matwofo pamo no papa ben some Reverend some Kwantiankra Royal House yes wow ntina e ba no say no munya link ma ne ko so gidi sika for video or akoma no minim say ono so a radio presenter so a blogger minim e no ko bo video ni bi aboa na mudi mani esi papa panin so okromu a enko bi anya na dwuma on senkom amade o senkom eni bre mama nyame adwuma sai ye di ekire ba ne ye bre eni bre boni nti okan anam de abesi okase bi besi anam ba be counter enya bensumsum na tin mu a de mu ye mu be ye na mo plotte ne e markesa we aye mi say ni na atronko a all because of my political affiliation I don't know be another day sound mo pen dia yes so mo dia papa ma be di o matemu e no be another day so matata mo anu sina papa mfa ye wie enti na didi jade munana na munti no Kwantiankra didi eja no na chese so pe papa kon so gina no di nya aduane di ko eduro na oton e na wo se duro ton no sika na esua e na wo te fa Kwantiankra wo di pictures command odo susu a wa atua oka na pictures no where pictures are apa nsema na okeka nsem na okeka na ensem kan ono atwa nsem no picture so nzima na de oso okoye ani nuru okoko so anto ono ni nuru okoye no twitwa no pictures oh enu wanwene nsem no bi asem na se nye sofo bi picture no de koye ba picture okoko no enu wanwene asem se ono nyina na kokko India na ade to wi na so de ono de na etira ya ntua na ka Osofo Sam Kwantiankra wa ma ne wenye scam no to okoso okoji na matofo no Osofo Sam Kwantiankra ma ne mechu epamo no te no ho ani bre okay no se nie obejira papa so no de didi Matiase idade no oye no eye ni bre no de yes ade all right enti papa we dey finally ye koye na padaroma wo wo woni bia o de bema Obotan eni obi bia wono so bia afi no no hye kokom se o plane na de Obotan ye ono so abeye bia tia wo the mechanic said the Osofo penny or yadu pokan no so be a blackmail you are try to whitemail yourself enunti no me mom de ene me sounded to say obi a nebuafu na oma warning so that coming Owusu Bempah me ho asema can with proof with evidence and I me ho asem bia ni ho no obi benya ho proof any evidence because me nyai me mo obi apo nyini sikada and I me nko bosom so da me nya bi da in my life me nya bi so da enunti obi biara obekọ TV bi so radio bi so a o ka sofo mo ye fake a obebọ midin no obebọ midin do obehu ase mawura dem ho eno de me ka ma obi ate ase eti me de wei ene asem asofo me ka obi bia obeka bibia fa me Owusu Bempah ho se me ye fake se me ni obi ahihye ho ena me ni ye fake miracles come and prove it oko na etu a koko prove ema obi ahunu minya bi da
na wonim na akɔtena hɔ na akɔka sɛ ɛna aso daeɛ ɛna sunsum na sunsum a meso mɛba hɔ no physical me no nyina bɛrura sunsum na wokɔ mu no na wakɔ akɔkyerɛ me baabi kura hu saa adeɛ no ansa ne free studio hɔ simple because me ntena no ma obi ɛmfa me medi agorɔ saa nka nkyerɛ me sɛ hyia me baeɛ a osi me nim nyansa papa nko otumi nya kukuduro hyia wa nka de ne besi oh Sunday osinka me nkyia ne nsɛm osinka no bɛkyia me nsɛm na sɛ biribi anya no de ana sɛ me fake ɔbɛkyia me nsɛm anam so okay me mom de me nka sɛ wokyia me nsɛm a biribi bɛyɛ ba wo na wo ka de a ana pɛsi ehyia de a okay I'm ready ɛne ɛhen ɛno ɔno akyerɛ me baabi kura yɛ nhyia sɛ me ma sɔre compound hanom anam so no problem time bɛ no ɔse 5 o'clock anam so maba etu ɔno wa ama minim the reason ɔne me kasa so no wa assure me so ɔbɛba tell me wɔn sɛ wa ama all right na just say ɔno mom na fake papa bɛdo ase